Siku ya Jumaa tariki ni 23 mweri wa Januari mwaka 2026 ngakwato geni kirinteto cietu cia Meru TV ugorobona arua mutagiri wa Meru TV arakontho gutwato ri tugakwira ibwega nontoba kwithirwa ria uno tegere tenteto cietu cia Meru TV ugorobona arua uniri turakwa ukambita njeri wacheupe. Na tukiambiria na nteto cietu na ati nawe urorungamirite mantu jegi mitaratara kana director wa protocol ndene ya ofisi wa munini wa rais Noe Gideon Kimathi bakiaria wamwe na ritingugi bangi ba ofisi eje ya munini wa rais ntukwena arua nibetete na mbere na kwithirwa bakiuria akariba Meru na Kinyaba county ya Tharaka Nithi kwithirwa bakigwata mbaru thirikari ya rais William Ruto akiwa bubo ni bunka kibugatuma bombe kwithirwa bakireterwa maendeleo ja kung'ana na Kinyaba kiathirwa bokiba kanya gakwithirwa bari na rais kiri kithurano kia mwaka 2032 Kimathi bakwithiritwo bakiaria mantu jaja bari ruterenerwa kaiginyo na araba kombete kwithirwa bagikinyia mathikone ja mukuru umwe hukumenyekana ya Julius Gitonga Ntokura uria ombere kwithirwa akiritaya ende na ari muritingugi wa thirikari no marikweto wanteto mutugi wa Kiambi no kari Antonio na turetera ripoti hizi. Atongeretu ni Gideon Kimathi murungamiri munene wa mitaratara obishini ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ritingugi obishini jine bathaithite ya Meru omwe na Tharaka Nithi kugwata mbaru na kuiga Kithure Kindiki ja mwana wao kwithira rina kanya ga kanene ga kwa mutongere wa nthiguru mwakene jwa 2032 kethira bakamuigika batwi utiangi tutegete no ntwitu kwendete kia president 2032 babu ibuke da wena president nyara mi ibuke kairwa bukwenda indi buomboka dia nandi mwana ojo gwita Profesa Kithure Kindiki batu tuome atu always in the next 7 years batu tukethe atu na rais wa Kenya ukweli ama si ukweli ukweli ama si ukweli na muchethi akuthiria riu ure akuina ngoru atigaga kutagwo no mwiru no mutune akaria atia anengarwa mubira akageta atia akaingiria batu twetete antu aega indi kirigeri yake kintu kira kimbere yetu ne kureja 2027 na ikyo batu tukuboromba antu betu 2027 turingeni tiketi ira ina William Ruto na Kithure Kindiki kaba nyamere ekanwa kukirere eke idhani ni itiko sinivo so hiyo ndio tuko nayo hiyo ingine ambayo tunatafuta ambayo sasa tuko nayo na najua ya kwamba hatujaambiwa kwamba kuna presidential candidate ambaye anatoka Meru hata saa hii hata kwa opposition namba kwa ile sehemu nyingine yule tuko naye ni deputy president ambaye tuko naye hapa na tunajua ya kwamba ikiendelea hivyo na with that support 2032 watu wa Meru na hakuna tofauti ya Meru na Tharaka Nithi. Tuko na hiyo imani kwamba tunakapoenda hii safari ya 2027 tutapomaliza tunaamini kwamba Profesa Kithure Kindiki atakanyaka mali William Ruto amekanyaka. Na kwa hivyo tunapoongea katika pande hiyo sisi ni watu ya ahadi. Na mnaweza chukua hiyo bank. Sisi katika pole la ofa tunasema William Ruto 2 term na 2032 tunaunga mkono mtoto yenu ambaye ni fire. Profesa Kindiki ni fire ama sio fire? Ni noma ama sio noma? Uringana na Kimathi bo batitikiria kwa ngaratano ni antho bagisha saba Profesa Kindiki akiromba kinya tongere ba Meru bari rutererwa na thirikari kuija mwana kware na kanywa kamwe ja ntigiri agwa timono ntombe role family eji ogwa timo warungama ko kagaruka no ntukuona mwaro chiale aja ugulo kuga go kwenda mwaro chiengwa nande ugaruke to support thirikari no ntu batu to tiumara kindekiari na ntu beto ambuire mtu ni antu bao aya misi mambo na hata hiyo 1 term ama 2 term ni mambo na maendeleo ya nchi ya nini, lakini as long as these people are not getting what they desire then sisi hatuko pamoja. Kama watu wa Coast wameamua kukaa kwa meza moja na His Excellency the President, watu wa Nyanza wamekubali kukaa na yeye, watu wa Northeastern wamekubali kukaa na yeye, watu wa Rift Valley wako ndani kabisa. Sasa sisi hapa kwetu hapa wale wanapiga kelele utapitia wapi? Na wale antegete ndamwamile ndarota Kinyaba Timothy
kinyabara benabo bonde bejete kuingirwa nyombeji ya Profesa Kithure Kindiki imaga natema ibo kwenda beja bonde nonto ikione kitwena kyareko medekare nturi naba Timothy nabo bange wakuja kwa nyumba ya baba. Ukitaka kufaulu ingia kwa serikali, ndio kazi yao kuiwa rais, lakini ukiwa opposition itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu au tafaulu. Bakwaragia mathikone ja Julius Gitonga Mtokura oro tumekerete mwingi ja Boris wa Mangeretha munini wa rais Kindiki agituma ntumiri yawe yakoboreria kirenja yeje gukurukira murungamiri munene wa bishine yawe. The passing away of Mzee is a big blow, not only to his immediate family, friends, relatives and people of Imenti North, but to all Kenyans and indeed all of us gathered here today. Mzee Gitonga was a devoted public servant who faithfully served the nation through Kenya Prison Service, where he demonstrated dedication, discipline, and commitment to duty. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Beta Mutugi wa Kiambi. Na tukitigana na ripoti yu tuketha tukichoka mwanga gicigo mbunge kia Buri nara nabo atongeria Kathumba na baraba kumereria mata gitikio bunge ruterene rwa Buri ntukwena rua bakuthirite baicemania mathikone ja mtumo kumenyekana ya John Mbabu nora kurikana harari mukaririgite wa Muchene CFA kibirichia ruterero rwa Buri nora antu kuringana nabo bakiaria bagwite ni mtu rachitaniretie na ni mtu retete kinya na mbere kuthirwa kende sera ciawe cia mwaka jo 2027 na njira nene ukagitene kau nawe hakiaria munini wa ngavana Lida Kiome na kumbita kuthirwa gikinya kia thone giki na kiari na tete nambe na kuthirwa gitariria mibango Kathumba na maendeleo Kathumba ya thirikari Meru yumbite kuthirwa ikithithia akiuga ati mutumanto ethinge na tete nambe kuthirwa kiritaniria ngugi na MCA Bonde bandene ya kaunti ya Meru na kuruki eta nambe kuthirwa gitariria kinya mibango ingi Kathumba ya thirikari ya Meru irenio na ngugira ipangite kuthirwa kiritira Meru nawe akiaria Steve Kanyanya urokomeria matagite kio bunge ruterene ruru netete nambe na kuthirwa akiuria akari bethiro bagitara mtu keona mwaka jo 2027 jo akinya bethiro bagitara mtura ukethirwa agichuira antu Baburi nto na kubaretera nikenda bacinderethia kimaendeleo nawe akiaria Kinoti urakinya wokomereria mite mata ngiti okiu netete nambe na kuthirwa akiuria akari Baburi kuthirwa bagitara mtu kuringana na ngoira kethirwa ritite na te mwiri jo awe jura enajo kana ura hakuonekana akari no mwandiki wetu anze to kumaruterene ruru Buri mwende wa Liboni hali na chetariria nacio ciaca cia giti kia mumbungu wa Buri ni watite mwanki mathikone ya John Mbabu Gatugoti nora urari chairman wa Muchene CFA na nora wari kansula wa tene wa wandi ya Kibirichia ara ciaca Kathumba ario Steve Muriungi Kanyanya na John Kinoti na bange bonanitie kwiringira ndebe mtu na njira mwanya ara kiaria Steve akua kaitanika kinyeteka kuthura mutongerio ro kaumba kuberia kariba Buri orira John Kinoti akua mutongeria ni nguira kuritendete mwire yurare nayo tuwe kura tukuromba inkoromba kura cha Buri constituency 2027 kuromba 2027 last year next year ni tukuromba kura na tutekuromba kura iji barakonda tukuromba nontu atukwenda muno kuromba atukuona ora kubakarite kuthithwa kutekuvithwa ikyo nontu tujite kuromba kura iji wajairi ukuona antu barunge kwa sauti ile chauma iche mithemba uketho ina mutongeria ukumba gwita okubiria antu bawe turingwa marito akimirwa akigwataga maingi lakini nontu ura twinu ate tukubairia na atwebere atwekanya miaka 10 kuthira nete anogoke ritumwira poli ndigura na ragira accident igoro mwathani amuorie utukakia gonge mantu za mathuku mwathani amuorie na tukare na thiri na tukare twende ciacha tuthu lakini ura kwenda guko thu na akare abu nindira antu atiri arana antu bwega utijere okamena na baba tutongerete tuba heshima na aspirasi babonde baleo twendane uleo kajukia giti atetere mugongo wetu twetete nontu tuliana bangino omwe na baba abomwe ene mwire ojo ntu betu tutenganana katugutia la karembira atire kimantu nejegi utongeria itutege muntu ule akuthithia na uma na ina ndongiaja huku wende wetu wa chairman ndomba kwithirwa nyi ende mwire ntu betu bugatege ni ng'ombe diele tege ni elia tugwa kari lakini parliament has insisted no one can they do their rounds because of their own medical. Iwa kama nono tuko muronga
Kubaga muno to kuria, but I want to assure you kwaria no ina na rokieni na mbiri gasugwa kani akunywa karinde au lakini na kwenda bamuitangeza kugathiri tamwewe. Sawa. Ndo na kwenda gitima ita ya 3. So na ndio aliuga 3 term na akawa President William Ruto 2 term na Kivoro Kindiki 4 term. Ito Museveni ugo na oni toenda ngekira ibo kutikira mantu jau tia muri bitu mikenda gwikira kobi eu anto ba presi mudhombi mtodhikari ko bati siasa ene lakini akamu siasa 2027 babu buri arimi abo wakadwi mwalimu arimi no kubwe asanteni bukare na thiri ya mwathani ngeja kuburomba gitikia mubunge wa Bori 2027. Akiaria deputy governor kaunti ya Meru Linda Kiomeru wa thirikari ya gavana mutumanitite na mbere kuritaniria ngui na MCAs agitariria ngui kathomba ira thirikari ya Meru ikurita uria tugwitaniria ngui na yoshimu abetu ba county assembly ni ati turitaniria njirene imwe tukiaraia mugambo jumwe irrespective of uretere rweku mtu wa support na ngeza mheshimiwa na kumenyaga na imorerie manto ja sibitari ejo nonto inkuije kioria nkorwa na nambere tene kirete mubango jwa sibitari eje in the next financial year ya kuthithia equipping ya sibitari eje ikendethirikirwa ethira aria kinyithetie kiberecha sub county hospital sibitari we kathirikirwe thithiro equipping na tombe kumirura nonto already it is in the budget ya this financial year. Governor wetu amwe na president wetu ibagwitaniria ngugi bwega ikyo nonto president governor akumuromba amojoreria na muneneria Meru Teaching and Referral Hospital na munenkere 1 billion shillings ombe gwaka sibitari iria ombe kumiojoreria na ikenda na betu bombe ikuona ngugi. Kiripotera Meru TV kuma kiberechia bore mbita wa mwende Walaiboni. Na tukitigana na ripoti tuketha tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa kaunti ya Tharaka Nithi nara na WPS wa mathomo Jegunu Dr. Beatrice Inyangala akombete kwithirwa agikinyia ntuku na rua na kwithirwa agitangaza kanjo njeru ya skuru ya Rutereru ya Tharaka University na ara akiaria tete na mbere na kwithirwa akiuria kari kugwata mbaru mutaratara yo kithirikari yo gukiria ntuku manthigurune mwanka witia na reguru kana jora jijikene mono ya bottom up economic transformation agenda nikenda bomba kwithirwa bagita bwega akiaria kiathono giki Dr. Inyangala netete na mbere na kwithirwa akiuria kanjo njeru ira yumbire kwithirwa gitaro ntuku narua yeje na mitaratara ira igatetheria agenda inene cia thirikari tiumba kwithirwa gikinyanira ta urimi kithomo kia CBE na jangi eja maingi akiwa kinyama university no mwanka yethiro ya gichitaniria na no mwanka yethiro ya gitetheria kirigukiria uchumi na kinya maendeleo ya nthiguru yetu ya Kenya nguruki na inyiritie na kuria tongeria bombe kwithirwa bakiretera ntu utongeria bobwega na kwithirwa bakibaretera mantu jara yakabatetheria na nguruki bagwate mbaru skuru eji ya Tharaka University nikenda atitaba bakuthomera sukuru ije bomba kwithirwa bakiamukira maurutani jamega jara yakabatetheria kiri miturire yao no marikiwa tonteto kumaruterene rwa Tharaka Ndagara Waiguna ari na nteto utariria Kere PS wa kithomo kia iguru Dr. Beatrice Inyangala gitara kurigoria kanjo ya Tharaka University naugite kuri na bata kanjo na yambia karaithire kithomo kiria giakinyaniria mutaratara wa thirikari wa bottom up economic transformation akiraithire mibango iria kathiane na urimi gwinjibwa maiga magoro kithomo gia CBE nikenda gukuria university no nkuruki. They are totally committed to pursuing a vision of developing this university into a center of excellence in areas of mining, agri-innovation, and sustainable agriculture, among other areas of academic programs that are aligned to the bottom-up economic transformation agenda. And I can say that this university is truly a jewel. Kerimu member wa kanje no gita bagatigira bakuthondeka mibango emekinyaniru kugatera kithomo giki ya CBE is well set even for the purpose of embracing a competence-based education system, which we have observed is more or less the kind of trajectory path this university has taken, and we are going to go in that direction and provide
education that is going to be relevant to the students. Pamoja tutaweza kuachieve ile lengo ambalo limetuleta hapa kama council, na ombi letu ni kwamba tufanye kote pamoja kazi kutokea kwa ministry hadi wanafunzi, ili tupate kufanya Tharaka University to be center of excellence, si katika nchi pekee bali katika ulimwengu. Nwakiaria Professor Peter Kenywa Muriongi, Vice Chancellor wa Tharaka University, ugite bakarutaniria wira na kanjo ino ya imbia tigera Tharaka University ndigokera nkoroki. This is not just an inauguration, it is a moment to reflect where we want to go in the next phase as a university. So we are very grateful for the support from the ministry, and I want to commit that I'll work together with our council to develop Tharaka University. Kuma gechigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara Waiguna. Ibweka sana ndagara Waiguna kuma ruterere rwa Tharaka no tuba guturetera report iji nande tukitigana nyo tugacokera ringi haja Mutindo Njoka Ngangi nara nawe nayo kambuni ya Safaricom tukwena rua ni kumbete kuthira kithithia kia thogi kinene ruterene rokobo nara bakuithite kweja na kiewa kia milioni 1 kiri mtu kumenyekana ya mawira mugongo na kinya kweja na tuktuk akiri skuru yare ya Meruriri kiewa bibi bire bikumbete kuthobikia mukiro na gikeno gikinene ni antu bara bakuithite bagichumiria Maurice no kuonanitie gikeno gikinene nyuma yawe kwithirwa no mushindi wa milioni 1 naro abiashara kuma tauni ne ujankobo kinyaba kuchumiriti na wingi na bomba kuthira bagikinya kia thona giki na mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma kinya wago kinyete nomba kuthira agituretera report iji. Nayo kambuni ya Safaricom ni kinyite kiewa kia milioni 1 muchijo munene jwa nkubu muthenya jwa na arua kiri mawira mugongo na worethirite agichinda milioni 1 kiri muchetho jwa Safaricom miaka 25 na Mrs. Grace Kichuru ura ni mwarimu munene kiri cukuru yari ya Meruriri ni areba kiaria na metha ya Ndeto ya Meru TV. Grace Kichuru na mawira mugongo muthingatanio arieto ambeta wa Mrs. Grace Kichuru teacher Meruriri Girls na naru ntukwenda ngimono itokenete ronto bakwethirwa tushindete tuktuk tukwenda ngimono ire agututethia skuru yetu gutuka mataira merigo tukati cost ya transport ire atutethia go transport into ria tukwenda na no atutethia go cost na itukugurwa moni Safaricom nonto bako recognize skuru yetu skuru emore bati ko benefit na shangwe 25 ndo na kugurwa mono na ingo shokeria Safaricom katho na bendere ou no tibo tedi antu baba inge na migongo yetu mbetagwa mawira mugongo ntukwije oningo rito mono ndi uria ushindite milioni 1 kuma kiri Safaricom onintumirite Safaricom M-Pesa kwa kugura credit utoma mbecha manto japochi ripa na M-Pesa so intumirite Safaricom kabisa nkurukia miaka 7 na mbuge naruinganete sana nundu murungu na mbonekanirite mwango gwatwika ndu mwaja Meru county urorite 1 million ire komba gutuma uturo bwakwa bomba kukaruka completely nundu kawika ndira kaira tugakai daiji na ndi oni komba kwaramya nguge yakwa na ingwibwega sana nundu bwa Safaricom oniko temu mtumbije kwa Safaricom kanambi so oni kama ntuja ambijirite kana jambonerete nundu bwa uria oni bithairwa ngitumaira M-Pesa kwa na wingi ndiria ndaringire thimu kuma Nairobi ndero indite 1 million na ndatakano na namba ere ndingirite indagwirirwe sana ndamenyere wi akeni namba ya Safaricom ira ya 0722 na 063 so ningwirite muntu kumenya uturo bwakwa butichokara ndari uningeta kiwango kingi na ngeta nambere kinya go create more jobs kire antu ba disability ntu kwena baba inge bena cost jekwa lakini batena antu akomba kulitera ngugi so milioni we gantethia sana na ngwibwega sana ntu bwa Safaricom ni untu bwikiri kirore ni Patrick Mburu no rungamirite biashara kiri kampuni yeu. Leo hapa Nguvu tulikuja na malengo mawili. Kwanza kabisa ilikuwa kuendelea kuwashukuru na kushirikiana na wateja wetu hapa katika Nguvu
tukiwashukuru kwa sababu ya kutumia huduma za Safaricom. Pia tulikuja kusherekea na kumtambua washindi wetu wawili, mmoja wa milioni 1 na mmoja wa bajaji. So leo ilikuwa sherehe kamili hapa kwetu hapa Ngovo. Na leo tumeweza kuwazidua hao washindi wawili. Mshindi mmoja ule wa bajaji ilikuwa shule, na tunashukuru, na hii inaashiria kuwa washindi sio washindi binafsi tu, pia tuko na institutions ama mabiashara kando ambayo yanafanya kazi na Safaricom ama yanunua bidhaa za Safaricom, zile za enterprise. Anaweza kuwa amenunua internet ambayo inawezesha kutumika pale kwa ofisi, ama wamechukua product zetu za postpay ambazo wanatumia kupiga simu, kuingia kwa internet wakitumia simu zao za rununu. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na kuma kiripoti hiyo ya Jeff Wagituma tuketha tukijukia kabriki kanini tukunde gikombe kirui tuketha tugichokera kagita gati kuraya na nteto nyinge ira tukwithira tukuthuranira ugorombo na ruo kumaruka mitambone tuketha tukuretera mantu jange ja maingi nkruki. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Queens Chicken and Chips Hotel. Jo ukeneribia kureana bia kunywa bietu bire bithuraniri na kiwango kia iguru. Tori mutidwa akwina Meru Mosque. Tori na starters ta shawarma na kebabs. Extras ta cheese na samosas. Fresh juice cha mithemba yonthe. Rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs. Anito gitaga outside catering. Tori na outside catering offer. Kiri customers bambere. Kopea manto nkoroki turingire dhimogo kurokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds.
The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Karibu ringi mutegeri wa Meru TV tutana mbere gukumenyithia jara tukuthuranirite ntukwe na Arua na tugita na mbere na ndeto cietu na tina wenga gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia ntukwe na Arua nombite kwithirwa akiongera lori ingi injeru ya kuthurania ruko ndene ya kaunti ya Meru akiaria ndeto na mbere na kwithirwa akiuria kariba Meru na ndi kwithirwa bagikia ruko antwara kubatere nikienda ruko ruru rumba kwithirwa rukiuthuranwa na gwita gutewa gutigira riera rietu ni ritheru no mwandiki wetu Nteto Mutugi wa Kiambi ari nacio tariria. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia na Arua narugurite wongereku bwa lori ya kuthurania mateja kaunti-ini ya Meru kiritagarira kwethia Meru City aria ombite kuongera ngari igiri cia kuoja matindene ya meri kenda kiri utongeria bwawe. Kwa miezi 9 ambayo nimekuwa katika ofisi ya gavana, tumenunua trucks 2 za garbage hapa kaunti ya Meru. Na hiyo juhudi tutazidi kuifanya zaidi. Utumaki yari na rombete ya biashara Meru kugwatana na kiri kwagirithia utheru nikenda kuombithia Meru gukurukia itagarira kwa city. Safari ya kufanya Meru City iwe ni safari ambayo ni realizable. Part of the things that we are supposed to do to ensure that we achieve that dream ni kufanya Meru iwe safi, na njia za kuifanya Meru safi ni watu wa Meru kwanza tukubaliane kwa pamoja, wafanyabiashara wa Meru, watu ambao wanatembea hapa Meru, all the players in this city, tukubaliane ya kwamba Meru lazima iwe the next city, just like His Excellency the President pronounced himself, I think for the 6th time tangu aanze kusupport our dream ya kufanya Meru iwe city. Alisema jana, I think jana alisema mara 2. Njia ambazo mnaona siku ya leo tukifanya za kuleta garbage trucks ni mojawapo ya juhudi ama jitihada tunafanya kama serikali kuhakikisha ya kwamba usafi unaimarishwa katika mji wetu wa Meru. Ile juhudi ambazo tunafanya ni kujaribu kupeleka Meru kwa hiyo state ndio ikue a city status. Na sasa president alifanya declaration jana na akasema anatumaini ya kuwa Meru County ndio itakuwa na the next city. Kwa hivyo nawahimiza watu wetu wa Meru, tafadhali mkitupa takataka, hata kama tuko na collection services, tutupe takataka in a responsible way. Vile Mheshimiwa Rahima amesema tusitupe takataka chini. Wewe kuja na bagi lako la ambalo liko na takataka, uweke pale ambapo inapaswa iwe. Tukipata city status, kuna so many advantages ambazo gavana wetu ataweza kuongelea ambazo zitatusaidia kupeana services kwa watu wetu. Ni untu nawe mbunge Rahim Daud arombete thirikari kuongera matangi ja biashara gwikira matejao. Ni muhimu. Wakati zamani tulikuwa council, tulikuwa na kila biashara lazima ikuwe na dustbin.
lakini siku hizi ukipita, nikiwa naenda kazini pale White Star ama nikienda town, naona watu wanakuja wanamwaga, wanaenda na gunia yao, wanarudi naye wanamwaga kwa barabara, mpaka inakuwa hata nyingi, hata wale magari haziwezi kubeba hiyo yote wakati moja, na ni asubuhi watu wanamwaga. So bwana governor na chief officer, ingekuwa mzuri kama itawezekana we reintroduce dustbins, ndio kila mtu akiwa na biashara aweze kuweka dustbin. Ntobo inyere twanene ne abitha monene rwangine rwa ruje mutuma kangote daromba ndene Meru County abiachara betu na ndora bonde banjenereti mateka na waste in the various businesses bombe kwithira betu disposal mate na ara ku designated areas in every market, in every town, in every municipality, na ara tubati wika mate yetu nikenda ngabenji traki chetu na chumba kweya cheya chayokia cheta we kureta dam site. Then Meru County to na dam site yele na chesa sawa, they are well maintained to na dam site ere mwithone ao na kwena dam site ye murara nara chionde chesa sawa na ino tuthura na kero rukoro etura Meru yonde tugaikia so bira me akoromba nto betu ba Meru batu ikaire rukora rwagirite. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Beta Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti iu tugacoka mwaka rutere-ini rwa Igembe na ria nabo ana nkuruki ngiri ijiri batiguciumba kumaja kaunti-ini ya Meru na kinya kaunti-ini ya Tharaka Nithi ntuku ena rua nibombite kwithirwa bagikirwa thumbi ni nyuma yao kwithirwa bakiamukura mauritani mwanya ya courses mwanya ira barombite kwithirwa bakithithia na ara barombite kwithirwa bakiona utethio kuma kiri gikundi kimwe gitikia kithirikari kiria kijikene yazwe nibetete na mbere na kwithirwa bakiwetagaria rirajukagia ana baraba umite micira itiguciumba niritetheretie ana baba nontu bakwithira na ndibathiria courses iji ciao bakomba kwithirwa bagita baichuire ngugi ciao na guciandika bari bobongwa no akiaria gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia urakumbite kwithirwa agikinya kiathone giki netete na mbere na kuwa na kana gucokia nkatho muno kiri gikundi giki na kuwa hitagaria riri ni itagaria riri ega no turigatetheria ana baba rira bathiria maskuru bageta na mbere kwithirwa bakika ngugi ciao bari bobongwa na bakithirwa bagiciandika na bagacionera mbesa untubura kuwa nibo kuthiria ukia kiri matura jetu ngurukine tete na mbere na kwithirwa hakiaria na kuga ati thirikari we ni betete na mbere kuritaniria ngugi na thirikari nene gutigira bagutetheria kinya arimi ba miraha kuma rutere-ini ruru rwa Igembe akiwa hagatigira arimi baba bakwithirwa bakiona thoko ya wiki mira yao no mandiki wetu wa ntoto kuma rutere-ini ruru rwa Igembe Kome wa Mutiga ari nacho tariria bana barabange kakwende bataiche kaberie ntheye kawere egitene kaberie to are CEO munya egitene kaberie to are CEO muntoro yere kuona kaberie na ritango Emeru yeno baraka wera enga bawa irambu bakaura kinya kaberie no ra Meru ke tundike tethra ke Emeru Woni na mbere tambe nkwengo ofisi ne bwana Regan. Itwete candidate batwa waiver ya few months. Mwankade baka settle ngwechi ikawata. Dei kawata ile wanjire kure license. Tisa sawa. Woni amwana kwethera mberi ntato inyinge mutumare kana ntato cia mira ote ukuma kuobwa. Woni ninkethe ndio mbere kubua mbugumanete na ntato cia mira. Kiraito nonto anere atachogera muyeyere kasa inete mbile mira akawira tori wakaita ka Mutuma Ntwethingia mira ke kabwa kane kare atea etena option ibokuwa torwere mira kinya na nkundi kwariama iba oberende wiki nkundi nonto ba mira anenda boira nko no boga ura no dewe ya Agaya ntato tia nube bokuwa munya. Agaya ya.
Tukiumaruka ruterene rwa Higembe tukatokera ringi aja taunini ya Mutindwa na nawe Timothy Kithinji noro kumereria matagitikio seneta ya kaunti ya Meru netete na mbere na kwithirwa akimeneria ndiunga ya Rais William Ruto ntuku yegoro irarariro akiruguria mubango yonyota akiaria Kithinji netete na mbere na kwithirwa akiwa mwankira thai bategwitikania na mawira ne jara jombite kwithirwa yagikirwa ni Rais William Ruto akiwa ni jorongo na otawithire na kinya thai batekwirigira jara jonde arombere kwithirwa kiaria yakethirwa yakingwa no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga ari na Nteto utariria Timothy Kithinji uria no muruiriri gite gia seneta ndene ya kaunti ya Meru nombete kwithirwa agicokeria president nyuma ya ndiunga iria rombete kwithirwa akiriunga muthenya jwa igoro muti Meru onbeta wa Timothy Kithinji wambije bwega na nchoaga gite gia seneta Meru county maingi igoro president yauga kintu kira tukuria budget ya manto jau araugire ri kwire o kaneteo ni thimbrenji na promisete manto ja maingi na promisete city lakini atukwenda mwira apart from manto jau jonde ya promisete atwire kethira kwina budget ya kuthithia manto jau jonde bajare turaigiro kwina onda ya litobete chukuru ria bakari atumwira wa president na tukiromba inya kithule kindi kina bangi baraba thirikari ni kwithirwa ana ibare mero gwita chukuru so twaririe manto ja ina mbecha ikauma chagwikiana bau chukuru despite inya kwikiana chukuru twaririe manto ina jambuo na irio pate kuria nja so gutegerwe manto jau au tumba ku enanzanto arafu mbecha ile nachio chiranenkanirwe goro mbecha ile otoe chikombo tethia itokwenda proof after some time tolie mbecha iu ni antu bangana beta barura business na chena batone nonto antu baina basic problems chirio bia kuria janja meruge na biria bakaruga bare na aru ogoro so basically kira president aragitire kara nenkere antu baria irio bia kuria tukweu ogoro utegi ntu kingi na tukwera president wetu narete mikakati ye mega jera Kibaki ekite national youth ministry ale mtu andika business plan ikanega finance nonto onenkaranto mbecha bageta bare mbecha yu na by the end of the day kwithiro mbecha yu itatethia mtu ki maicha jawe area mdirone regoro president athithagia political bribery ya Meru nonto Meru one term na Meru ibonete thirikari jite na mikakati na ikio kuona Meru barega manto a thirikari ona Stephen Muriungi Kanyanya na ugitodo umbeta wa Steve Muriungi Kanyanya Mabore constituency igoro munene gatonde guru Kenya yonde ni rari Meru ijite kureta program ira bagwita nyota na according to me na mathogano jakwa nonto biashara ndio kara biashara ne for the longest time kinyarira biashara kwa rina mbecha uti biashara itawa echiringi 20,000 uti biashara itawa echiringi 50,000 guteo biashara umba kwambiria echiringi 50,000 thaici ugagugintumba kuthithia so what the president na ntu baba kuthithia na bate kwenda kwira ntu directly ya doubt tu antu bakunenkero muntu etachi enjoy muntu antu bara ntu gutikia kwi muntu rumire kinoru ara ura agita mugutano ara yana 10 so ndira tigoro mugutano rontu rugona mugutano tukujurera you very busy enyaru ukiriro gona no kukari busy no ntu ikurara akanyamu na ni according to me na mathogane ja kwa igwega president no ntu at least liburari kanire antu bameru kura ira twaringire last time twaringire out of sympathy na tuthingatite bibilia antu batonere kanyamu gakore na ito aingirire thirikari ireta na itha ici boga bukureta no karanduka kabure antu karanduka last time Emily Makena nombete kwithirwa kinyoe ari na bobo bwa kuga ibwaga Ameru beto woni Marieta mbeta mheshimiwa Emily Makena Muthaura ora wari nominated MCA then Ameru County kuma North Imenti kana deputy whip wa majority party then Ameru County na narua twejete aja thimbiri na ara mpumite ara ntore ne yeto ara babo kwa kiari kuja kuuga turetete our PS administrative services kubwira Professor Kindiki wetu support atha ino tutani bukwana na mpere ngugi
bita Office of the Deputy President, ODP, the Deputy Director, Administrative Services, na kujokia mwana otena ground kujokia mwana yoyote kuma Northimenti, igentoke kenana na kyako kaza morungu nonto, baba inge bauga batije baraba ita kwa Kindiki. Na robo kuona kwa Professor Kindiki, our son of the soil, ajoketia na baba inge kuona na baraba baronge kwao, ba Director of Protocol, Kimathi Gideon, Emily Makena Woni, na baba inge mono, Muthaura Njogu, ana bara toto banik kuma Southimenti, Karani kuma Githongo, tweyana baba inge mono thene ofisi yetu ya Kindiki, na tuge mwana ou, Kithunya kete itawa kanywa, Kithunya kitakunawa kikagwatwa. Nontorira urekerie Kithunya keu, umenye mwana ou, tukethwa tukite jamba wa Meru nonto tukanyereka ina wi mwene. Ntina jange mbita MC Mutonga kiripotera Meru TV. Na kumania na ripoti ya MC Mutonga tukakinyira muthijo nteto cietu hogorobo na ruanga gucokere ngatho se mwanya mutegerio Meru TV nontuba kwithirwa ria muna batu na kutwa tambaru na kwithirwa ntukutio ugitegera nteto ira twithirwa twikuretera cia Meru TV ngakondera utuko buthongi na bujuritheri mu mwathani yitoka mbita njeri wacheupe.